Nodo chengindi ni wa mesa ya cheni chama vovala kiyo ni chama musisi ni utavitikana tukidhiwa nake Onesmus Musyoki na olo kuitia kivila cha OMCA South B yani Nairobi South kwa musisi ya kiyo ni chama ni kudhiwa itutavia maundu mengi makone TSS sasa vande itu muno mudhungu lolo dhitu uitwaiswa na niki siyama imwe situwaisia mudhungu lo kwanzia ite ya uo na akikoyu Onesmus nenda udhote enendi ni matavia masito makukoliko. Kwa masieto ni Onesmus Musyoki Kimilo ni aspirant ta MCA wardini ya Nairobi South ila yiko Starehe constituency. Nineta siya kivila cha MCA na chama cha Wiper na ninja inasindie nomination cha Wiper. Kwa ninja kweza ndikuwa kivendela cha OMCA na chama cha Wiper Nairobi South. Na wamina kuwetaka nuona mini na usinda na nituisika na NND nimedhitu meila lamika mewetaka na mudhungu londo dhitu ituwaisia kwanzia ya uona akibala tuonete NND county kauta meituwaisia ona miatianio mewetaka na nimekwe na mudhungu lo usiokewe kwa Onesmus ni ukuona kana mudhungu lo Nairobi South nuna tuwaisue nzela mbailu na NND menala lamika mewetatiwa uona aki no nasie chama cha Wiper nikina yete mechanism kana nikina bangete nesa nondo nomination saba ilovi ni nethiwe na mathina lakini o mathina manini alama kawaida ni kunethia wana mathina ta nondo kuna tumia party register mundu khoka au ena kadi agethia sito yake yi katika register na vya katika register ndana kuna kula nondo netweza kana ne somewhere wa asasia nominations kana muthungululo wailite kwekwa ni members ma chama kiuke kweka muthungululo etha ndui member chama chuchu wailite kweka na etha mebo manekie matawati ya party register manate ya masieto kana register ya IBC ni makosa manekie na ni manatulile mwea ni mailite osikatiwa nondo amina kweta no kona kana andola moto sesiso yini eve ni ndongo imwe ni kana withie ni mabavivitithia nikana withe mina sindo ndini wa muthungululo maundu amatazu mayuka amakano ndo ndeno yitu ya Kenya ni ethiwe na corruption bingi ukethietha na atongo ibe na mundu ula mekwenda mabite lakini nao ona mabitithia mundu ni mbesa mundu na nengiwe je kwelio ni mwai wa nyanya makane ngo mbesa nikenda abitithia mundu suo mana mwekije bau nondo netwesene sa kana mebo lakini na masu manako nawe ozu maketha men disappointed twabika mwai wa nyanya ila kwetha na general election nondo NND ni mama kaumia wasiawo na netwesika na NND moene meina weanu meina itawata meina miko nataka mudhungulo katoiso kwanzela yalite ni nzama kwa na mapaka ya IEBC tunakana ODM iwetaka na make ya polling stations sio moiwana nabika kuwe nichoki tumawidha wese kana mudhungulo no katoisi elections sikwa toiso kwanzela ya wona aki noluti aingime na wiki hiyo muno nasa interest ila yena nikenda yekie tallying center yo yetho ye compare na IBC nondo wake bela cha president ibela ila ingi ndisilia taiketha na issues muno nondo ika announce yawa in the polling station na mundu onakena watu wanye kwithe wakiandika gwa kwake batangaza kula siano na khandika na itonya kukanesa kula ila sietha na challenges bingi byo ne kula sia o president na isu ne sio nasa ibangete ikethiwa na parallel tallying center yo nikenda IBC yatala siona yatangaza ikombe na isia IBC yeah. Na tuisisia ndini wangwata ni nasa tuisika na Raila Odinga nuna nengiwe tikiti wa kukitia kivila cho Sumbi lakini hata nambo nengo kivila lakini tunete akamba ingi meweta kana mama kwata Kalonzo Mbau okitie kivila cho Sumbi vandi yetu kuwe woni waku niwewa nune wewe mwane Raila Odinga kunengwa tikiti wa kukitia Sumbi mbe kila namba ukholia mukamba witu wonde evalawe no nendo mukholia tukwarane ithia tamba ya mukamba na toimanya ati deputy president tio ndo mana vice president president ndo mondo akaelia kwetha atevo na God forbid president deputy president osa kivela automatically kayitha ayaikalila miaka ikalila mithenya miongo kenda na ekala mithenya miongo kenda kuyithwa no sakwani yengi ni ekalile kivela chu ebinda ila yitha yetialite ya miaka 5 istoshe deputy president nomwe onokwithwa ena so powerful nanye no ne mukamba kana ndakatare kwewa ni mundu twende tuka support Jubilee nondo twa watu ka support Jubilee ne mbuso
tuikona bandu tutonya kwithwa twe namba ile na twe namba ile ni twese imwe na ile metha mathengeane kwa wera ni sindu Kalonzo ketha itaba akataba akatwete inde Jubilee akethe bwe afaidike eweka lakini mbai ya mukamba ndikatetheka nondo Kalonzo ndaketha na powers cia kwasia tutwaye na ukambani ekoli kwenda kulani tonya ukoli ya mukamba ni kana tumanye Kalonzo ni ndongo yo kambani na ndongo yo kambani vaikibeti ona kiba girendao cia mutongoi no ketha urendao ucia mutongoi wendo kunia Jubilee kula na wako na Jubilee kula uwetha weyi umania nondo wena mundu la wakuwesia yena ndondo musakwa mutongoi lakini tunaonete kanao na ndini wakiwanza kiu ila utangasi unaona unaminio vitu kwithwa akamba ingine mana umie mathi kuwa akamba ingine yani una decision ina na minia 10 waningo atani anasa kuwa haba kuona ni ine itambia isio Kalonzo niwe ithe witu ithie akamba na Kalonzo niwe ithe witu ithie akamba twailite kwika undu unokwenda undu andu makiambu mewa Uhuru Kenyatta asia kwekwa na kwekwa makamwatia kwa etha Kalonzo we mwene itina wa ivinda jiasa nonie ailete kuyaniwa ni kwithwa deputy president of which onatwalilia katika memorandum ila manaandikania ni kana Raila Odinga either president kwa ivinda ya miaka 5 na miaka 5 ya thela yaite kana Kalonzo ni wakatuika president Kalonzo bado ni munini na Raila emuko kwa kile tonya kulia mukamba miaka 5 ti period nene no ivinda nini no nasa kwa ni the other day tunekia TNA na JRP cia ya Jubilee na witu batu keto maumya ingi kwa mukamba twithiwe na womesio na twithiwe na womesio muthenya omwe nitukwata president Kalonzo na chikile Raila okitekebela kino ndo uko ndana ukila Raila ogitekebela kino ndo uko ne malethiwe na kwegwana mane kalande na banipe ando ala manasa kwetwe nzama ya wali kutawaiba nituna na nyenze tuketha na muthama na tuketha na fara mahali Kalonzo in fact manaketie kweta report mewa woni wote sako yete kalilende tasya twenda Raila president na Raila president naku Kalonzo Musyoka second in command na yuno kila nitonya kulia mukamba ethiwa anduma Western Kalamba loya ni manea niwe mena ndongo isio ile kulea ukwata namba ile yo ithie ni vyao nikenda twambie kwazi Kalonzo ilete ithana apatie namba emwe ale kwa namba emwe monde nitwesenesa kana ibile yokete myaka enge 5 akakwata namba emwe na wendini wa chama cha Wiper kiweni cha omoni twamina kuona governor wa county ya Masako Dr. Alfred Mutua aitula muti chama cha Wiper aiweta kana muthungulo wa Wiper withito wina chende kingi muno na withito wina ulusa ni onthini na withito witwa ise muthungulo kwanza ya wona aki no kwata mbondeto cia governor wa county ya Masako nye kila nenda amba ukolia governor wa Masako wewe na chama cha maendeleo chapu ni everangane na nyumba ite yake ake nyumbela yake na yeka na makosa mekwene make nemo maingi ando sevyo makosa ala mebu kwake na amina makosa usevyo makosa ala mebu kwake aisio kaenda mbie kuona makosa mena chama cha Wiper tumbisensia kina makosa na kina makosa nati kiala niwe senesa kikana wabinya niwe ethiwe na agreement kana CCU ne ethiwe na agreement na Wiper kana wabinya akanewa direct nomination nazila kiala unasembie kotini nyene ndamba umutungia mheshimiwa wabinya mubea muno nondo we mwene no naisie no kwenda nikenda withienda nona nyatawakita kwilelwa andu mama sako aende nomination nikenda akone vya andu mama sako ati we tayari kusindana na mundu ona wiba kwa kuona muthungulo wa Wiper thitwa cia kwanza wona aki nitonete kana muno siamela sina thina muno ni Wiper ODM na muno Jubilee siamaila nene ni Wiper na ODM na Jubilee na alile siama isu sionthe mathina ala tunonie kwa Jubilee ona mayuni wetu ni mathina mataoneka no tunonie andu maye ya methoi ukona mundu muima eta methoi na kwa unye kila tutonya kwasia ithie twima Wiper nomination ni sito ithie ontheto yanewa maybe kwa alamoni esia kwa na yena kwa alamoni mekaneza of which kila nenda andu onde kana atati ala metha maimanda ivela mamanye nekana ilo dio manda kivela wega weta ali kukwata
kana kwasia lakini wetha akilini yaku ufocusite no nginya kwate undule yaku malo kabanza waitie uchaguzi usu ndio museo anga chama tiki seo lakini wakombea chama cha ODM na wakombea chama cha Wiper na Jubilee Wiper neyo ela itana umakao utonya kuoneka ula tunaona Jubilee na ula tunaona ODM na we masomo munenga waneka na withie mwito isia campaigns yenu ni mwekithia kana muwo wivo ni kana withie maundu maina thinai tandongo isia vande tu kabindani kama kutivila yani muna ini strategy ya kwikithia kana kabindani kala mwa yuto isia campaigns twese ni wathi kutia kivila within Nairobi South kutia kivila ukethia ndongo ingi sivu kuma sia mengi site ivila no kethia twese ateimaku nimete thina maiko na ndongo usu yani ukwitia kivila in another chama aya miananga muwo wake sio kiu the any strategy mwenayo yela tu nengane mathango pateni kanona IMBC ithieta ta aspirant nito saine ya kendo kita code of conduct code of conduct yetha yelete kana ndukeka na breach yayo yetha ye disqualification kwa either ni waete chaos kana ni waete kelele vandu pe na mundu ngi aspirant yongi ungamete esu yaileta kwetha ye disqualification ona bate kwesilia ata kanata kwa tuikona siasa ni twetha twese kana pe kila kitwobete kila twasaine ye na twaenda against icho tuketha tutonya disqualify wa kana onenge tumwe mabaine manene yeah. Na kabinani kao kwitekivila kini chao kinene ukenda kweka kitaikika ni MCA ula wivo nye nenda unene muno South B South B kwethina munene vyo wakiko na nenda ukwea South B omonthio na umekombe na Dandora dumping site na South B ni twese ne sakikana yiva kube na town na South B relate ya wana itonga kana andu membesa inde South B ye kalile kiko kitaoneka nye nenda asia na mina usakuwa MCA nondo nesenengo sakuwa nga make sure kana netwa work candas so kuwa kiko chichonde tomande imwana sito wea ikatoa asieva kia South B nikenda wethiwe South B kiko kiune twamina kila kingi kwina challenges sia sio South B ta kui jiji wethi yakwe na landlord woka ukombothia nyumba na ukombothia nyumba ndenda umanya we ukaenda bataba nienda asia kana nga make sure South B kila kijiji kwambia fuata nyayo Marigoine to the Kisii to the Nge Masai na azina ijiji sio ndena ndeulo ne Shimolateo ijiji sio ndene twaka public toilets ila ikatumia nende patema hivi ona mamwe kwa hiyo ni sio ila winengete uito ila kwenda kweka isu ni siendo ima sia ila ninengeto ito lakini waka bado ngaliko ya education netu isene saka na kila utoanya ku university mwanane nikenda maisha make methe mema seo nikisomo nienda kwasia kana ngetha ndinenga nembasari kandi distribute mbasari kwasiana ila sio batala kana siana ila si na wonzu wo kwati kana ila asia imo matatonya kweba na mbesa isu tukanenga na tutausa kwa kwasia one mukamba kana one mwekuyo kana one kabila gani sikanenga na regardless of the tribe na nga make sure sianenganwe equally they no longer we South Mbini they na mwaki na thina ila na sia thina wa mwaki na sia thina wa kukwata mwaki nondo wakwethiwa ijijizu inyumba mbingi no sia mabati ni sia mabati niko hao kethia ila kwa kwata mwaki nyumba sie bya meiyo ikathela byo nondo baibando batanya isela mazima moto mako kwa sio la mwaki lakini nje na eti ati na sabota MCA nga maundi matangi manene baji ulu nondo akwetha isakisu twake tyaketwe kitheoni kutwa maundi matangi manene bayolo tukasoka tweke ma pipes to the edge ku ijiji susionde wethie era ne bando mwaki wa kwata ikabingo yao immediately na tuko kita mwaki nende Onesimus utongo itiki ndo kila isu ndo ando mona okwa nitha wina sindu mbingi kwenda twice ya projects mbingi muno nino amina kweta thina wa mawithilo kwa makosio viwa sio nomba isuko kwata na mwaki ndo amina kweta lakini nitha ni sangi ni sa kwethia wina andu motho kuma ungua kwa la umanenga duty sisi akweka na hiyo kethia yu ila twase wamenonenga mondo mbesa atwa ise project ya kwikithia kana mawithilo kwa ni masoviwa ukithe mundu su
ni walicholusa nindini beso sino amino ya nando mina teteka nokona na undo mina kweta ando kukwata bursaries o amina kwa sina ando manengane mekithika na siana isa kwata mbesa isu okay the undo ngina weta ulusa ni wilika vondi ni withe bisi anaona tete ndini utongo ni wako kuni cha kwenda kweka ukethia ulusa nindu kwethia ndini wa utongo iwaku na NND chawe makatetheka nindu totona hata NND ando maite ivila kila mundu ikwena aliko tongo ini moka kwata kiwo ngamo service malelo ngeka kila kindu iko vya mundu alika miaka tena ya minothe na ube kindu mundu wikite ukethia mwaka yu siasa campaign sienda to iswengi kana usakwani ni mundu ku kaingi ayenda utata kweka tundu tula utaika ku Onesmus wikithia ata NND kana sindu sio ndami no kuweta kwasika kila tano kuweta nikana pe andu malika siasa ne mena intention ya umanda uthui na pe andu malika siasa ne mena weta wa utethia mwenembe nye Onesmus nene senesa kana ne mubanye biashara na mbesa ila ne thukuma ni mbeane tenye na family yakwa ende na mina utweka MCA wa Nairobi South nga make sure kana ena ni mundu na assign duty dina munenga favor nondo aumete kola numete lakini ngosa mundu la qualified na nosa mundu la qualified uyithia bayeso bikiwa pena mundu la maileto report kwake ula ukethwa ai responsible na ethwa ni wethwa wena makosa ndiko ka direct kwa muthukumio yawe paya ngoka kwa mundu responsible akanda bia choke na kekele ile kwa niki kwa ngamekia sure we are on the ula uthukumwa South B1 development nena supervise to the letter kuka in short wikite kwa siokekea ando professionals wondeni ngekea professionals to kasa kwana kulingana na merit tuinengwa oinewa we are flat okay that we checking sia kwikite kana olusani ndio hivyo na ngera antika checking sia ku make sure kana kuina olusani netu sikana ndio ito ona ti Nairobi South yoka amuika muno ni mami na school uketha mundu ena degree lakini ekalile musi miaka mingi mundu ekalite musi na ithe yu amuika aya nondo mina mawea mayambi ya kwika uya wa kwikata kuya NND ku ukekithia takana amuika ni makwata mawea na thina wa insecurity ni wa thina thio kila nanda kwamba ukoli amuika ni kwethetwa kwena vacancies katika counties na kwetha kwena mianya katika counties waenda wethia amuika mekalita bandu wa makolia ni meana tamana apply mawea wethia fayo no mone apply lakini ne bumusi yakaleta bwa yasi ikoina chao koina mawea na mawea meko ya kwa county na matukwa muno ni ngona kuitomewa merit kana qualification cha mundu na mundu ti qualified ukethe wandanosa na etha ni mundu ni qualified na niwo na mawea mepo nye no nende NND mundu ndakai sai kalau esileje kana bewe yoka umetu ne ukomwethia aye asembani na chances kana myanya ya umela ukethia niwe ka the needful niwe ka application not ikwasi mawe amayoneka na ke mundu sio kama kuli application sila wekete kwa mwai ona yibike ile kana ona tie baka na maka mala kana betha na applications dino ndo ingi ukwa maithame sio na kana kwena applications walida mono ta account ni no mawe amwe account itanatu kan developed ne kone thana mawe mako wethia parking mawe masikale ne sile twambeo na maitangazo makanzeti no itendero na tunasana yawe maandika na hata lakini ni na information kana mana ana wani ma MCA la maneta wa councillors by then no kamo ke kalande mukazia we umeta kona we represent ward ina ete andu makwe komi lakini ethandwe na wendi wa utethi andu makupe MCA umwe kana councillor umwe wambiye kana we andikithisi andu ainge kwa council nondo wakwithiwa eka kutewa ni makansala ala ange myanya mane wa myanya maani wekela mundu akuwe 5 mayoka maimwe ya itonenge silingi limeongwele to nenge myanya eno jito akamanenga silingi limeongwele akamanenga myanya su akaya kwa sandu make kwake nyene enda ku make sure kana andu kana engalima South B balangu the one daily present kwethwa opportunity ya umela bandu dina take chances actually nengwenda wona na mina usapota MCA nithe ni na website yakwa ila to post yake la kindu etha ni vacancies siegwo nikenda andu kethia ni makala me posted natwese witwesia wienda kutwesia maendeleo ta wakiwa malelu winenga andu mawe anoka nenga amuika the first chances ngo yengi mola wanu amoika ma constitute ya ta 3/4 ya
Kenyans kwa kubi amoika ne moingi na amoika ne moingi walilia kondora South Mbi kwena cases ya insecurity insecurity ukethia kwena imwana sio isi kuna ndongeta sio imwana isi kuna ndongeta nige imwana hii kuna ndongeta no ndo akwethiwa siena mawe ya maukona nethi wandiasia kana ya na minolika kwa kanzo neta MCA wa Nairobi South nga make sure imwana isu sito ni na siosa na inenga mawea nigenda okethia kwe kula sio tinda muthenya sithokomete sio bikawe okethia mundu cio na komi yake otonya yeje uya chai otonya yeje uya kana otonya mine amabata make nikenda withie ila akili ya kwesa kwesilia kuenda kukwata mundu ngeta nikenda kwata silingi 10 ndenayo na tukenda twamina insecurity na twamina insecurity bado uyethia twa create employment rondo wa wana kwani ngawa maroli mauku akiko South Mbi ukwa tukamanda amoika alamethe kuma kwacha samonza na uyo South Mbi je kale ende netona kana andu mamino kwata utongo twese amino kwata kivela kimwe ni wanyanya atongo ingi muno emaseze se namba yo twese to yuno ndo no kukunia kwatia ukwethe yu ndo ba South Mbi ona mayo kwatia makaku wo ingi miaka 5 ya thela ku ikithia ta enendi kana communication ikethia iflow onesa mundu na kono Onesmus no amone kethe na thina munene South Mbi mundu utila sima le process nda sawa kwata lakini no kwate directly kethe na thina munene South Mbi experience yela nena so far kana yela ne the 20 time ndiko na campaign ne the ndiko ndio samawani kuma kwana membe yakana makila sema asa kwando maisensia namba sio na masensia namba sio yethi ya maika abikeka na ndo asuma ithi makoka ingio kwa konwa kula nenda kulia mwene ndi onatia kalima South Mbi meoka mama nyekana kukuna kula ni right yo na maisi yoka ingi maza kwa mutongo ikolingana na qualities zilawe na sisi ya leadership maikoko ne wa silingi maana 5 ni mundu nikenda mamusakwe mundu wa unenga silingi maana 5 enda senze namba yake no yethia onandako kakwala mwengi nondwe akili ne kwake aketha ese kana aketie ko wakula sienyu lakini mundu la utanoka ayetembeza mutana musakwa nondwa kwetha no mwa ya mbesa mundu simuka tindana akebu muka nake na muka koma nake kwa ithie enendi nyene omwe mwenendi na nemo kuni wakula nondwe ne senga kona kula ya MP na ngako na kula ya governor na ya senator ne tumanyakana ilato kuna kula twegala tweyo ekane kondo ko kwetwa mbesa ando maende male mbesa lakini mo ene maimanya wala me kuna kula kwa mutongo ulotonyo matethia na ma kuna kula kwa mutongo ulotonyo matethia ula utana mawa na mbesa mutongo yusu yake kalamo inde ula wa mawa iye na mbesa akatoloka no nilikana kana na lama tanenga na mbesa na mama mino kwa totongo yi ene ndimi makwata ama mino kwa takivela kuthi na uma vaniki ando masenza sia namba thina ando masenza sia namba nondo ati na nyendiasa kwa muthenya omwe ngasenza namba na nesilia ndika senza namba nondo na nambela nitumia siasa ni no yo nitumia biashara kwa hiyo wana na amino senza namba kwa iketha ya sia kana biashara yakwa ni yabingwa aya masenza sia namba nondo akwethiwa moka omanda ibela sia ma MCA kana ma MPs mena vata wa omanda mali lakini ola woka okito tumekia mwene ndi payo windo na yibo ka sense namba nindi nona tuwa ni director witu kana masaa maitu meva kubio thela wala tunandateka itatu na ni kwatia unwa minone na nando ma South Mbi na yu ko yu Onesmus nyenda unene na ikalima Nairobi West Nairobi South na enende umewatavia kindu cha mbele kana notavia kana enende engi meenda kutoisia elections ona mimi nisiku ya mata na usa nini meta na register kukweka kutoa ICC so yeah elections nundu wa wia mena wia mwingi kana kweli wana mugo nangi mena nimeze kana mesa kwa ndongwe ile sitaka matethia kuwe wiki hata enendi kana withe ni matwa isia ni masa kwa ndongwe imweni wanyanya na menethe wana wia kana ndongwe isia mina Onesmus mina kwa utongwe nuka matethia mbe ningwenda nambe utongia ekalima South Mbi kana ekalima Nairobi South movea nondo akweyumelia kwa wingi na kona nyakana ninye nitonya umatongo ezia mbe ni mose movea na ndai yaje mwanya nondo akwetha neto na ya inge lakini ne mana akelile manona mundu lotonya kwetha mutongo na mundu lotonya utethia ekalima South Mbi ne Onesmus Musyoki Kimilo nenda umwe ekalima South Mbi kana nye mumbene ndikolo ninywe ngatembeane nywe pinda yonde na ngamekia sure
mbesa sio ndesi and development ya South Mbisi ya South Mbisi na ndo develop kundu kungi akamba tuba ilobi nienda mwekale mwese kana twe namba ile kwa wingi lakini twe namba ile kwa wingi ne twe thana wonzi wa kwethiwa yabi kaje binda yao kuna kula tusemba tukenuka tukaendosa kwa mundu musi o twese kana kuya musi kukaenda bita mutua kana kubita kioko kwa kukunetwa kula ile kana itatu kukabita mukamba yo lakini yo jilo bije jitwe yo la mwasemba kamba maitwe mwaenda okuna kula kamba mwatia ndongo yaba ya mundu omesa kuai one twetedia kweli mbaito akamba toko na ikula bamusi ilobi nondo ba ilobi no batwekala mithenya mingi kweko yoshago na twasa kwa ndongo iba ilobi tokethia tutonyo semba kwake tokaenda omweti otedio tokamwea ithie twena thina fulani kana omela thina twena mundu wa uyu tutetea otondo newie ekoyo mayasia nemokie mose ilobi maiji nenga ngite ithie tumele na namba mbingi nikenda twose ibela cia Nairobi nende nondo wa masa musise na mina kuiwa kuma kwake Onesmus Musyoki nalikana kana no kwatie usindi ungua chama cha Wiper kukitia kivila cha UMCA Nairobi South nende musise ni kwata nende tondito ile minominia na sio kutuimia kwa wingi na twiso kwa ndongo ile twisi sitono twetea maendeleo ndini wa mesa cheni chama vo masitoma kwa ni Mary Mwinde utukumusyo.